la eGoli mangithi ngizayi lo muntu ongifakile iphayiphi akekho la usenzansi kodwa fanele ukuthi uqala kuye kuqala athi ayikulungile athi kimi ngibona ngathi ukhathazekile kusho kuyi1 ngithi ukhathazekile uthi yini inkinga iphutha walenza kakhulu lapho wathi yini inkinga ngathi no lokuthi ngifunela abantwana imali yokukhera ngithi ngiyolanda kuseswa mathakanayo athi kimi manje hayi uNkulunkulu ngithume kuwe ngithi ngithume inathi hayi ngiphethe imali makayikhipha le mali ngisephushe njalo sengathi uyikhipha ngemuva kuyena makaqeda ayifake ngafifaka kuphi esikhwameni mangithi ngiyabheka kulesikhwama ngathi kunamanzi ngithi uNkulunkulu yazi ukhona ngathi uJesu Kristu uyinkosi khona lapho wavele nje ngathi uJesu Kristu uyinkosi mathi ufuna ukuzokunikeza le mali ngithi izandla zami uJesu Kristu uyinkosi sengathi wavele washona waqala washintsha ubuso sengathi isilwane mangiphinde ukuthi uJesu Kristu uyinkosi aqala atrinka ashone phansi lo munye avele anaza ngingamboni ukuthi uphelele ukuthi uJesu Kristu uyinkosi ashone phansi acida aphelele lapho ngibuye ngiphaphame ngibuthi ngiyambonga uNkulunkulu kube ngiyithathile le mali leyo kube angazi ukuthi ngabe yini impilo yami ngoba phela ngesinye isikhathi ephushweni ulingwe izinto njengokuthi ngimase abantu sibasemhlabeni imali siyayidinga kodwa akufune ukuthi sithole imali ngendlela engekho right ngimbonge kakhulu uNkulunkulu lapho ukuthi wangisindiswa entweni eziningi uJesu Kristu uyinkosi.